leli thuba lesikhumbuzo sabakhulu nyangezwe sizonika amakhosi ubafakazi nemisebenzi emikhulu nemihle eyenziwa amakhulu nyangezwe ibe salodolane lisinentetelane kusibusisa yothi la amakhosi phela khona mabaya phela bese ngiyela befundisa Utina siantanalo namhlanje sizokhumbula kulinyanga yezulu komsebenzi omkhulu asenzela wona ukwakhalobulaza athi abasiphini omasibhidlika sibaningi sibanjena saqoqwa yiyo nyanga yezulu Tuangalia isaningelo la mafakati kwalethwa indoda eyayisosha mayenikelisa omkhulu le ndoda ihleli phansi kwesihlahla sebayisefika ngakuyona omkhulu seyabuza ukuthi le ndoda ihlalele kuthiwa hayi isosha ikwazi ukuhamba omkhulu wayikhulumela into yasezulwini engeke yakhulunywa omunye umuntu uthi umkhulu wena ubona ukuvila uyakwazi baba ubona ukuthi uyivila ikaya le ndoda ukuthi njengokuthi uyivila lokwazi baba uqonda ukuthini ade bese ucela ukuthi ngumkhafa asukuma wena ubona ukuthi uyivila iqala le ndoda wathi angisukuma ngakwazi ukuhamba waphela wahafa wesibili wathi seyihafa wesithathu uyazama le ndoda uwathi uzoyishaya lo baba yazama ukusukuma yathi yasukuma kwasukumeka yaqhuma amathambo yasukuma yama yanteka kodwa wasethi umkhulu abayinika induku izimelele ngayo base beyinika induku yazimelela ngayo ngoba kusinda kwayo Noweziwa umkhulu namanje kuyagezeka ngesikhathi umkhulu uthe ngifuna umangila isitezi sami
ngithi mangibuka lapha erenki ngibone yonke into ezike erenki namhlanje nasi lesitezi mangigibela phezulu kuyabona ukuthi kweziwane erenki wayesethatha ikhulu ezazikhona ngaleso sikhathi leli bandla kwaye ngapha ngasedla kwaye ukanywa indlu yokusondela indlu yesonto yakanywa indlu yesonto eyinkulu wabangabinga abantu abaningi kangaka la ngaphezulu kwakula ngasesifundi wonke umuntu wale ngasedla waseyikala lezo ndawo kumkhulu yabankulu yasiqoqwa-ke imali usho ukuthi yaqoqwa izandla ey'vuzayo yavuza yagcina ingakhekanga leyo ndlu yokusondela namhlanje naye sesiyakhile la phezulu yokusondela ngokushembe abayikhuluma into engekenzeke usuke ekhuluma into noma ungayidli imali wena kodwa isiphetho ekhulumile izofezeka wasethi okokugcina-ke ngifuna lo muzi ube yiminisiti namanje siwadilizeyo kamadokodo siqalela phezulu siyayakha le minisiti senzela ukuthi ngabe khona kaphinde kube khona dokodo elishayo abantu baphinde ngenye indlela umnazana akuthuthuke ngoba ayithi thuthuka uMnazaretha ngabe salele singawuthuthukisi lo Mnazaretha thina ngiyafisa-ke uMnazaretha ukuthi izinto ey'ningi ezayishiwo umkhulu inyanga yezulu zifezeke ngoba uyena umnikazi walo muzi thina simbambele nje kodwa umnikazi walo muzi uyena umkhulu inyanga yezulu inkosi kusiselezweni umsebenzi kangalozini ayilingananga nabasemhlabeni Nkosi yamakhosi sinjena nje njengoba inkosi yamakhosi isho ileli qhawe lasezulwini elabutha loMnazaretha sekuchitheka labenza baba yilento oluyibo nakoluyilo namhlanje yafisa Nkosi yamakhosi ngikhuluma njengogoda noma kubili okuhlukumezayo umoya wami okungezwani nokuzondana nokunyanyana ungazi ukuthi uqhamukaphi eMnazaretha lo ngafiselani into ezinhle ngiyakhumbula ngolunye usuku umbethe umzimba wesibindi wakhuluma ukuthi ubhombela encoma inkosi uShaka noma iseli uShaka ekhala ngakho lokunyanyana nokuzondana elisokube usekhona uShaka noma iseli uShaka ngaba abantu baqondile ngoba iseli uShaka kwakuthi uma uphuma eceleni ungayenzi into efanele siqondise nomkhondo uthi-ke ubhombela ube usekhona inkosi uShaka ngabe akekho umuntu ozondumunya alikho iNazaretha elizondeni alikho iNazaretha elifisela elinye okubi futhi angazi le nzondo esinayo ukuthi ikanjani ngoba
iqala inzondo ekuthina amaNazaretha kodwa igcine isichithekela nasesihlalweni. Ungabusazi-ke manje ukuthi sekwenze njani uma ukuthi ukuzondana kwethu kuze kubonakale sikuphonsela nasesihlalweni. Amakhosi wabeka isikhumbuzo sibhekene naso namhlanje ukuthi uShembe wakwenza konke walikhanda isonto ngayo yonke indlela washaya imithetho okumele masiyilandele kodwa sibonakala singayilandeli lo mthetho masila endlini akekho noyedwa ongazi ukuthi uShembe ubani uShembe yini inga yethu sinayo ukuthi asikwenzi lokho uShembe athi asikwenze engathi uNkulunkulu bengasivumela ukuthi sikwenze noma kunzima sikwenze uthi-ke ngolunye usuku ufike unkosikazi wathi ekulaleni kwakhe ubone ubabamkhulu ekhalaza kakhulu ubabamkhulu ethi leli bandla walikhanda walenza laba
imithetho yakhona njengoba sengishilo kodwa kubonakala amaNazaretha kubonakala thina Nkosi yamakhosi sibhidliza sibhidliza umsebenzi owasetshenzwa kanzima okwakulala emahlathini wenziwa lo msebenzi owakhanjwa kuze mnqamuke ibhlukwe liyakhe ibhlukwe ulungiselwa thina ukuze sikwazi ukuthi siphile kahle emhlabeni siphile futhi noma sesikwenzayo siphile kahle usike kusemakhosi ubona ngathi kulahle ukhiye engathi ukhiye besingawuthola lokhiye uthulahleke emadodeni walahleka emakhosikazi walahleka nasemakhosazaneni yiyo lokhiye siucelayo ngosikilisa isikhumbuzo somnikazi waleli bandla wesithathu ukuthi asuthole wenhlonipho sibuyise inhlonipho okwakuyiyona kube yiyona namanje futhi kube yiyona nangesikhathi esizayo siyacela Nkosi yamakhosi ukuthi noma sinezono kodwa izono uyisuse kodwa ngokuthi senze kahle phambi kwakho naphambi komhlaba umhlaba uyasibuka uyabuza futhi kuseyikho lokho seyiyona indlela into eyisona inkinga ngoba noma ngaba abaningi libe 100 kodwa mangabe ngenza nje oyedwa kubi noma amabili benza kubi konke kuphonsela kunina kuthiwa nenzeka ngabantu nje ababili noma abathathu angibezwanga ngeNkosi yamakhosi inkonzo ngoba bekubabaza lenhlanhla sayizuza emhleni yethu ukuthi sibe neqhawe lasezulwini ifana leli esihlangene ngalo namhlanje ngiyacela ukuthi la kume khona kabi ushawe kuphosisa bese ukhumbule ekhaya la kwethu ukhumbule nesizwe nemndeni nje yonke yethu uyikhumbule ngiyasekhaya kumama uyikhumbule Nkosi yamakhosi ngicela ukubuyela ngenzansi egama lami ni Joaquim Nkosi yase-Mozambique. Xawumbirhi ni kombela ku ni vulavula hi Changana hi ku a Xizulu a ni xi tivi kambe na swi tiva leswaku a Xichangana lexi vulavulaka xa fika a Zuluwini. Xa vumbirhi ni kombela Nkosi yamakhosi ku va ni nyika ku va ndzi tiya ndzi sungula ku khinsama phambeni ni khoma ambobo ehosini xikan'we ni ka tihosi ni vafundhisi ni ngulungulu hinkwayo ka kona phambeni ka Baba. A ni teka masinga ni ta eMozambique a distrito la ka Mandlakazi. Ndabezitha qamuka district yaseMandlakazi. Yabonga lokho umuntu anitolekela onke Manazareta
akudingi ukutoka lapha. Niyabonga loko mnifunile kuyimela lisimu leli. Uyabonga ukulekelelwa uhlabelele lesihlabelelo. Loko ni nga phazami nyamuntlha hi tsundzuka masiku ya bava nyanga yezulu. Uthi namhla sizokhumbula insuku zikababa inyanga yezulu. Nyanga yezulu ntakhohla lembe mashe loko ni nga phazami eve 1987 loko ni nga phazami. Utume ngaphazami isikhumbuzo ubaba inyanga yezulu wahamba ngo-87 loko asuka lana ka tiko leri mesika kulo mhlaba na kongoma a tiko lesi Mozambique eye Mozambique a fambe hi ndlela ya Swazini. undlule ngaseSwazini. Loko ni nga phazami ngaku a fambele 10 kilometers na le Mozambique. Utume ngaphazami wahamba ama-kilometers awu-10 eyongena eMozambique. Laha a nga te loko a fika ndhawu yin'wanyana a kuma vanhu va nga duliwa hi swibamu va vanyingi swinene. Tuma endlule endaweni wathola abantu abaningi babebulaweni bethutshuba. Ngoba aleli lembe lelo a Mozambique a ku ni nyimpi hi ku njhani tanihi swi swi tivaka. Kulo nyaka kwakuni eMozambique kwakuliwa kakhulu. Manjanga tlhelanga Akaphindanga waphumelela ukubuyela eMozambique. a nga tlhelanga a vuyela Joni a kontinua ri liyenza a za ya fika lana a ya kona. Uthi akazange ajike noma ehlangabezana leziphi waqhubeka aze ayofika la wayeqonde khona A fika ndhawini leyi ngo i Savelana. emzini waseSabelana. Loko a fikile a kuma lava nga ve kona a fika a va vutisa leswi. Uthi ubaba inyanga yezulu mayebeficile amaNazareta wabuza kubona A lava ni nga va kuma na va file va vanyinga a gwaqweni a mimoya ya vona i kwini. uthi laba ngaba ndlula endleleni sebeshonile ebulewe imoya yabo ikuphi. A nga zanga a hlamuriwile hi munhu. Uthi indaba ezithi akazange abe khona umuntu ophendulayo ubaba. Kodwa loko a cuvuka a yamukeliwa ntsena hi timbuti ku nga na homu. Uthi mayebheka bemamukela kwaba izimbuzi kuphela akuzange kube khona inkomo. A vutisa futhi a ku yi kwini a homu. Wabuza ukuthi inkomo ayikho. Va ku a homu a yi kona hikusa a leli tiko leli ku ni nyimpi lana hi nga kona laha swi nga maheka ni kona hi tsutsumisiwa. Baphendula bathi baba kwakungelula ukuthi siyithole inkomo ngoba nala sikhona sikhubile nje nakhona bangase bafike bazosikasela. Baba athi hambani miyathenga inkomo. Ubaba wabanika isibindi wathi hambani niyothenga inkomo. Vafundhisi vashumayeli vavhangeli va tinhloko ti banana hikuva va swi tivi swa ku va ta huma va ya xava kwini kusa a tiko i tinyimpi. Badideka befundisi abavangeli nabashumayeli ngoba babengazi ukuthi bazohamba ngakuphi zonke indlela zazivalekile ngempi. Kodwa ku ve ni na mun'we a ni movha lowu vitaniwaka Toyota Dyna wa xipangu wa 4 tonelada. Kodwa yayikhona insizwa eyodwa yayileloli. Va nghena movheni va kongoma a ndhawu yin'wanyana lava nga famba 40 kilometri ku 47 kilometri va ngo i Manyisa. Base bethatha le moto babheka eManyisa ibanga lingana 40 kilometers. Va va xava homu va yi kuma. Bafika bayithola inkomo. A va zanga va divana ni masocha. Akazange bahlangana nawo lamasosha empi.
kambe va te loko va vuya nanuxa va xave homu kodwa bathi mase bebuya sebethengile inkomo loko va famba dash kilometer loko ni nga phazanga mase behambile ibanga exesha lo-10 kilometers va vona munhu a xitratwini na a famba hi milenge kambe a gqoke mpahla ya ku basa bahlangana nomuntu owehamba emgwaqweni egqokile impahla emhlophe lemun'wanyana a nga tshame tlhelweni a gwala dirayivha ku gijima wona dirayivha leswaku hi ta kuma munhu luya hi ta n'wi vutisa leswaku a masocha lawa ku dlayana makwini lo ehamba naye phambili wathi hayi ake uyishishise imoto ukuze sithole lo umnumzana esibona hamba lapha azositshela ukuthi laba babulawayo bangakuphi ukuze sikwazi ukudlula loko a gijima lo munhu loyi a va n'wi kumi maxe va n'wi vona hi matihlo uma egijima ngemoto lo muntu abamfici lo odinga ezimhlophe kodwa imoto sigijima ngakho kodwa abazange bamfici laha a munhu loyi va nga n'wi vona wa ku ambala mpahla ya ku basa laha a nga nyamalela kona va ya kuma masochwa ya ka renam ya manyingi swinene bathi lapho baqhubeka bahamba lawa anyamalela khona lo muntu wegqokile ingubo ezimhlophe base befica amasosha lawa yokuvikela yamaphekula va va yimisa yima para baba yimisa bathi manani la ngaqhubeki vocês vêm de onde para onde niqhamuka ni happy uma a hlamula ku hayi hi ta hi Maputo ya xava nkomo a homu hi nga rhumiwa hi nyanga ya Zulu wathi oyekhona phakathi emotweni sisuka eMaputo emhlanganweni sasithunywe ukuthi sothenga inkomo lomun'wana a li nyanga ya Zulu aku yi ku nyanga yele ya Zulwini aku yi leyi savelana aku hayi va chiseni lava efambeni ya kombisa ka komandante va ta bala bela bathi sithunywe inyanga yezulu kuyothenga inkomo omunye wabathi hayi inyanga yezulu ubanelwa simazi thina bayehle siyobanikela kukomandante azothatha inqumo ngabo va ya ka komandante lomun'wanyana hi ku chava mbeyangwana se a ti vonele amabhuluku vaya kukomanda-ke umphathi wabo bese ezonele nje ngokusaba lava khomiwa va vambirhi mun'we ka vona a ti vonele amabhuluku bona lava beboshiwe-ke oyedwa wayezimoshele va fika phambili ka komandante va ti n'wina khulumani phambili ka komandante ta hi kwini va ku ta hi savelana kambe hi rhumiwe hi nyanga ya Zulu ku hi ya xava homu aka Manyisa komanda wasebabuza ukuthi nithini velaphi bathi sisuka emhlanganweni sathunywe inyanga yezulu kuyothenga inkomo loko komandante ka ina nga swi twa leswaku lana misaveni la ku ni nyanga ya le Zulwini hi tiva tinyanga ta le hansi ta ku feya va tihlolo la ukomanda wamaphekula uthi hayi thina sazi ukuthi kuyikhona inyanga enkulu la emhlabeni sazi lezi ezikhona la swi kahle mi va tshika va famba lava loko ho va dlaya lava kumbe va tekela leswi a nyanga leyi va yi valaka lava ya le Zulwini ala misaveni ku na nyanga ya le Zulwini va swi tiva mo tange kona a hi va tshikeni asibakeni baqhubeke bahambe ngoba laba inyanga yabo yasezulwini ayifani nenyanga zasemhlabeni a phinda lowa komandante aku nje ku ni masocha man'wanyana phambeni n'wina masocha ya mina kholani ka movha lowu leswaku mi va kompanyara va nga dlawi masocha lava nga ta va kumaka phambeni aphinde lowo komanda athi ngabe ababili benu bakimi la bagibele emotweni yabo babaphelezele bese babawelise bafika la bayakhona ukuze bangahlangani nabana amaphekula loko va fikile vhele va kuma ku ni masocha va fika va bola ku lava mu nga va khomeni mu nga va dlayeni hikusa vona va rhumiwe hi nyanga ya sezulwini lana hi malembe na hi loyi a nga kuma nyanga ya sezulwini la uhambo lwabo laba luhle ngoba babehamba nala masosha babe bakhulumela kuzonke indawo ukuthi
cha laba sesibavunyelwe ukuthi baqhubeke baye enyangeni yabo yezulu. Loko va fikile Sabelani Mase befikile Sabelani va kuma bava a yo nyima a rhandza vona. bamfica ubaba ebalendile evarandi. Mu vuyile na? Senibuyile? Va ku ina baba. Bathi baba. A ku munhu vonile mina ke. Base babuza ukuthi ngibonile yini. Va ku baba yena ku vonanga yena. A ku hawu amunhu vonanga mina ka yena a ku vonanga. Bathi asikubonanga. Ina yo vona munhu a famba endleleni. Ara zama ku tsutsuma ta mukuma jazanga mukumeni kambe. Bonile wayegqokile ingubo ezimhlophe. Kodwa sithi siyamjaha sizanga simfica. Wabe wayephelele emehlweni ethu. Vamakwerhu loko mo hi vona hina machangana na hi talela van'wanyani va ni ku kanakana va ku hayini machangana mali laha kambe ni twa rito loko li huma azwiwini loko Shembe a misava hinkwayo a kona maxa van'wana va swi twa. Utiki ondaba ezitha bandla lenkosi manje sibona singamashangana selapha nathi isathanda uNkulunkulu sibenyiwe. Ngiyabonga. Ngoba uShembe umhlaba wonke. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ndiyawela ngase Dila Shembe. Amen. Ndizokufisha kama lenkosi. Amen.
ukuphakama kwami kube kuhle kwamangcwele uNazaretha loguqile umntwana wakaSibani kaMaphumulo. Ngiyabonga ngesizulu Nkosi yamakhosi ukungimema Shembe kuba nami ngibe lapha namhlanje Nkosi yezulu nomhlaba. Shembe umuntu semfishane Nkosi lusekhona baba uvalo umuntu mayesaphakame kule ndawo. Kodwa ngiyacela Nkosi ungaliqedi ngoba mangasasabi kushuthi sengijwayele sengazi konke. Cela uNkulunkulu ungenze inhliziyo yomntwana njalo angizomosha isikhathi uNazaretha ngoba ngicisheke be-2K angimdala kakhulu. Angithandi ukuthi ngilode ngibuza ukuthi bakwenze njani kunjani. Angifuni ukukhuluma into engizwe ngomuntu mina, kodwa engifuna ukutshela khona ngifuna ukutshela ukuthi uShembe uNkulunkulu uyoze kuphumhlaba. Ngiyafisa Nkosi ukudlulisela ukuthi ngibongela amakhosi asendlunkulu nje wonke, amakhosi angaphansi kwendlulamithi yakithi bakhangela amankengane isilo njalo Shembe isilo masinaso asikake sahlukana sinaphathanga igama lakho. Nayizolo Nkosi sishilo ukuthi emkhosini welembe ozayo kungenzeka sibe nayo inkosi yamakhosi. Bajabula Nkosi abantu ngoba uNkulunkulu uthandwa izizwe zonke. Shembe uthandwa wonke amagquma Nkosi omhlaba. Ngiyacela ke uNazaretha ukuba sithobe sihloniphe inkosi ingakhaya inkosi uNazaretha ngenxa yethu ngoba kuthule kubuye futhi kuvuke, kuthule kubuye kuvuke. Engathi ngalokhu kuthule nje ngiphatheka kabi futhi ma ngibuka isikhala singaka. Angisho ukuthi ngoba nami ngikholwa kakhulu, kodwa ungabikho kamakhosi namhlanje khona lana kuthitha khona umoya wami ngoba kunezinto esikhulunywa ngabantu ubese amakhosi ehlehle ezulwini awukwazi ukubalekela izulu ngoba mhla kuthiwa umphefumulo wakho uNkulunkulu uyakubizwa ezulwini. Ubaleka kanjani ezulwini ufuna ukuya khona? Ngiyafisa nje ukuthi oza kwethu nje bonke izinto zonke esikhulunywa ngabantu engathi bengangazinaka. Akekho umuntu osixoxa Shembe noma ngathiwa mhlawumbe kuba khona kwethu lapha mhlawumbe kakuhle makholwa, kodwa ngeke siyeke thina ukuzala. Nami mningi imisebenzi benginawo namhlanje, kodwa ngoba khona bese ngikuzwile ukukhuluma okukhona sengithi no ufuna ngesontweni ngoba kuthiwa ngiyabaleka. Anginacala mina ngikwazi ungezi phambi kaNkulunkulu ila ngiphila khona la. Siyabonga ke ngiyazizulu ukuthi usondele baba eduze nesilo sethu. Sibona nokhosi wethu uphephile futhi uvikelekile. Sizizwa nathi singesodwa ngoba isilo siyikhanda lethu, thina singumzimba waso. Uma kudunguzela ikhanda umzimba wakwazi ukusebenza. Siyabonga ngiyazizulu sibonga nje kaSpace engathi uNkulunkulu angasidela engathi njalo nje ungahlezi banathi ngalawo mazwi makholwa. Ngiyabonga, ngibonga ukuthola nje ithuba nami ngizozibongela. Ngiyacela ke babamkhulu uBombela bonke oShembe kuze kufike uNyazi lwezulu ukuba bangapha amandla ukuthi ngiphathele abantu engibekwe phambi kwabo. Ungakuhlakanipha kwami ngoba Shembe kube ngamandla engaphiwe nguwe ukuthi uma ngiphambi kwabantu bakwazi ukubona ukuthi ngiyinkosi. Ngenze kuyikho nami phambi kwabo. Ilokho nje Nkosi yamakhosi ngicela phambili emndeni wakithi iy'ngane zami Shembe zibuye zihlale ngokugula. Ngiyacela Nkosi ukuthi uyiphilise nazo zingalokhu ihlala njalo ngokukhwehlela nalapha kithi nje egcekeni konke okubi okukhona ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu umtholitani sambone esontweni, hhayi ngoba
mhlawumbe umuntu ngoba kukhona inkinga ekhona kwenzeka ngithola ukuthi isimo sibe ekhaya akuphumeki. Ngiyacela kaShembe unxuse namakhosi akithi uSicungane noMphezeni noMhadi ukuthi laba khona Shembe bangibheke emsebenzini abongaka ongaphezulu kweminyaka yami ukuba nkosi ngipha amandla ukuthi ngime phambi kwabantu baba ngamase kuyiyo. Ngalawo mazwi ngiyathokoza kakhulu esihlalweni sobukhosi kusebenzisweni. Amen. Nkosi yamakhosi, ukuphakama kwami ihambe kuhle kwabangcwele. Oguqileyo umkhandlo egcwele wasezulwini, inkosi ungangendlovu kaSimakade, Nkosi Thixo wethu, ukuguqa emkhandlwini ongaka kuyesabeka futhi kuyohlala kusabeka ngaso sonke isikhathi. Kungasho ukuthi uhlobo luni lomuntu. Ngicela ukudlula nje emavesini amabili esihlabelelo salapha ekhaya soqala. Nkosi sikelela ubaba
Nkosi yamakhosi, siyabonga ithuba esesiphiwe ezulwini lokuba siguqele umkhandlu omkhulu kangaka kulolu suku olubaluleke kangaka kithina njengamaNazaretha. Nkosi yamakhosi, asazi noma sisabalulekile yini ngempela, kodwa-ke sizocela umnikazi walo ukuba sikhumbule, kungabi yithi esithi sikhumbula yena, ngoba sikwazi ukuthi oShembe bakhunjulwa kanjani. Nkosi, sizokhuleka ezulwini lwethu, sizokhuleka Nkosi yamakhosi uba oShembe basikhumbule laba khona, siyisakhiwo sobukhosi. Ngoba Nkosi yamakhosi, ubukhosi buyavukelwa manje, akasekho umuntu ophila nomhlaba othandayo ubukhosi. Kodwa Nkosi, ngoba wathuma kithi, sithi noma ngabe singethandwa abantu bomhlaba, kepha Nkosi wena wasithanda futhi usazosithanda. Konke Nkosi okubi okwenzeka kulesakhiwo sobukhosi, umphakathi wonke uzwa ukhala, yini yona makhosi, size sibizwe ngey'nkuli inhlamba. Kodwa uma ngabe kone abantu ababili abathathu uhulumeni, akushiwo ukuthi uhulumeni awuphele. Kodwa makubone inkosi eyodwa amabili amathathu, kuthiwa kona lento ukhosi isahleleleni ikube khona. Sikhumbule Nkosi, usikhumbule embusweni wakho wezulu, noma ungathiwani ngathi, kodwa isisho sesizulu abantu abasiqondi esithi zona ngamvunye. Isisho sesizulu esithi zona ngamvunye sihunyushwa ngokuthi angeke uthi babone umuntu oyedwa emphakathini bese uyeka nje, kodwa kufanele ukuthi bese uma ulungisa lokho kona ubabize bonke nalabo abangonanga, ukuze uqinisekise ukuthi lo onile akekho omunye omjoyinayo. Yilapho kuthiwa zona ngamvunye. Akusho ukuthi bonke sebonile, kodwa uma ushumayela lo onile akufanele umbize eceleni, kufanele ukuthi umshumayeze nalabo abangonile bezwe khona bezofunda ukuthi akwenziwa kanje. Sikhumbule Nkosi, njengoba Inkosi isho angeke siqhele eduze kwakho, noma bangaba khona abathi asiqhele, sibanini nabantu esibaholayo, kodwa Nkosi lonke uholo lwabantu icabanga ukuthi lutholakala kuwe Nkosi. Uma ngabe singatholanga uholo lokuthi sihola abantu lapha ezizweni, kuwe Nkosi ngeke sibahole ngendlela. Konke ukuthobeka sikuthola kuwe Nkosi, ukuhlonishwa sikuthola kuwe Nkosi, ngoba
uphakathi komhlaba bawuzofundisa inhlonipho ukuze abantu bathandwe uNkulunkulu balibone izulu. Ngiyadlula nje kulokho mkhando engcwele, kodwa khona into engifisa amaNazaretha ayingcwele ngesibukisane kuyo. Ngezikhathi zasemandulo kwakukhona izwe okwakuthiwa izwe lakwa-Israyeli, namanje sekhona. Kunedolobha elingcwele umhlaba wonke elaziwa njengedolobha elingcwele umhlaba wonke, iJerusalema. Umlando uthi lapha kwakuney'nkolo ey'cishe zintathu. Kunenkolo yamaJuda, iJudaism, nenkolo yobuKristu, Christianity, nenkolo Islamic, Muslim. Emva kokuba inkosi uDavide isinqobile isifuna ukulenza idolobha elingcwele ngokulekelelwa uNkulunkulu, kwenzeka ngempela. Wathi nendodana yaliphucula iJerusalema yaze yakhela uThixo ithempeli eliyisimanga, kwaqhubeka kwaba umuzi oyingcwele. Kodwa kuleli dolobha elingcwele njengamanje sekuphenduke kwayidolobha eligcwele igazi. Yini eyenza ukuthi kube idolobha eligcwele igazi? Ukuthi bamhlaba uNkulunkulu, abenzanga kahle, baze bathi benenhlanhla behliselwa umprofethi oyingcwele uJesu Kristu bamphika. Mhlawumbe amaNazaretha ayicela ngeke kwenzeke kithi lokhu. Leli dolobha elingcwele libizwa ngokuthiwa kusebuhleni. Kambe ngelinye ilanga ngeke lisiphucwe ubungcwele balo na? Uma ngicabanga kwami ukungane ngiye ngithi izwe laseNingizimu Afrika lawagcinela wonke amazwe ngokuthola inkululeko. Kodwa leli izwe laseNingizimu Afrika alibanga kube khona ukuchitheka kwegazi okukhulu, umbuso okade kukhona uliwa nayo, uliwa namabhunu kanjani. Kodwa kwahlala etafuleni kwasekuvunyelwana. Yini eyayenza lokho? Kwakwenza ngoba kuleli laseNingizimu Afrika sinoNkulunkulu obizwa ngokuthiwa uShembe. Ingakho ungazange ube khona. Obuka kwaRwanda obani uliwa nje impi yobuhlanga, amaHutu namaTutsi, ufika inkulungwane zabantu. Kodwa ngoba lasiNoNkulunkulu awenzekile lokho. Kodwa awe siyambona yini lo Nkulunkulu. Namhlanje amaNazaretha esithathe inhliziyo zethu ney'ngqondo zethu
sizehlise ukuthi thina singobani esithi Nkosi yamakhosi siyavuma ukuthi uNkulunkulu wethu. Ngoba uvumi ukuthi uNkulunkulu wethu esinayo. Ngelinye ilanga noma ngamunye unyaka siyophuca lo shembe ngiyakutshela amaNazaretha ayigcwele. Ngelinye inyanga ezayo siyophuca leli gugu eliphakathi kwethu. Njengoba thina siyisizwe esikhuluma ngcono uNkulunkulu, esithi uNkulunkulu ekhaya kunje ngicela phela nje athi uNkulunkulu inkosi kusise bese kwenzeka lokho kuyikho ngaphela. Siyokuthatha phi lokho ngelinye ilanga amaNazaretha? Siyokubasa siphucule enhlanhla enkulu kangaka siyoyithatha siyoyibuyisa ngoba nakwa-Israyeli abakwazi ukuyibuyisa. Ukube bayakwazi ukuyibuyisa ngabe lokuthuka kwa-Israyeli. Kunjani manje? Ukhuluma nabo nje bathu ku-TV kuwamabhilidi kufa abantu. Sikhethiwe kwathiwa asihlale noNkulunkulu. Uzohlala khona yini phakathi kwethu masingasenzi okufanele sikwenze? Umuzi weyindawo yini lo? Sisholani ukuthi umuzi oyingcwele lo? Uma sizobe senziso weyindawo phambi kwawo noma phakathi kwawo. Ngilosi la esingafuna ukuba umsindo ngoba sintwele lokudaba sokukhona phakathi kwesizwe kuphumaphi. Laba bantu abagcwele phakathi kwalomuzi oyingcwele oyidolobha lethu eliyingcwele elinoNkulunkulu wethu. Sifakelani nithi phakathi kwalomuzi? Awushinani umuntu wakhe ekhaya. Mawuthwela ngento yakho ufana ngihambe nayo emotweni noma ngifake awuyeki nani uthi ngiyakushiya uyixoxise ukuthi yabona ke sibantu kanjani ngiyakushiya manje la yenzi lo ingcwele. Funelani ukuthi sigolise ubungcwele esithandiwe ngabo. Ngoba phela ubungcwele busuzwana nomuthi. Abusuzwana nomuthi ubungcwele. Buzophela ubungcwele. Kumule intambo lesiceli kumule. Kumule. Ngoba kumangena nabantu emzini oyingcwele endaweni engcwele uxosha ubungcwele esiphila kubo. Uxosha ubungcwele esizekubona ngokuthi sizothikeka amakashembe basethi Nkosi kusizo bese siphuma nabo. Sizophuma kanjani nakho? Ngoba ubungcwele budungekile. Ubani la ofuna mangabe umbheka akusale. Akusale wena wasekonzweni. Unebodlela wena. Othi ngaphandle uphume edokodweni uthi kwakho uthi khashwa. Ubani lo ofuna akusale. Ufuna ukukhulumana kuye bese izintando yakho engenzi intando yasezulwini. Hayi amaNazaretha.
ngisho ukuthi ngiyikholwa angikaze ngibe yikholwa ngumlandeli kaShembe. Umuzi wethu lo oyingcwele esithola khona konke esifisayo ukuthi sibe nabo kwimizi esiyibhekile yobabamkhulu. Awona amaNazaretha ayidona ihhotela leli. Kwasakulala phakathi komuzi oyingcwele. Akusala inkini uyolala nalolala naye. Ulalelani la emzini oyingcwele? Ulalelelwe nalani la? Lokhu kungcwele sifuna kangakanani sizokuthola yini? Indawo zamahhotela ayisiyobona nehlele esikhunguzweni. Siyobona nesikhunguzweni ehlele. Kuphela isikhumbuzo la kukhona abantu asebolana emadokotweni. Bese soba lehlasa likhulukana nabantu abafanayo kulofanayo. Amenda. Tusheme usekuthina amakhosi. Uma sibasihlela abantu esibaholayo iqiniso ngoShembe ngabe umsebenzi wethu awukho sofika silahle nasezulwini. Sofika silahle ezulwini. Kuthi ngokwami phakathi komuzi oyingcwele. Angisho kamleziyo kulaba asabangena khona lokho. Kodwa abafakwenzele emzini oyingcwele. Ngoba nasiphila khona la. Abantu bebuka amahhotela laphayana beyokwenza lokho abakwenzayo. Asisho ukuthi akuyenzeki. Kodwa silalela ukuthi kwenzekelelani emzini oyingcwele na. Kanti yini lo muzi? Uma sikhuluma nabantu sithi siyephela emzini oyingcwele kanti sibe samahleza yini? Sisho ukuthi ungcwele. Sisho ukuthi ungcwele amaNazaretha ayingcwele. Umphakathi wamaNazaretha ungcwele lapha esukushona. Siyabosha amaNazaretha ungcwele. Siyabosha. Mina ngicela phambi konyazi ngaqolo ngaqa ngaqala enkosini unyanga yezulu wakuthi wenzani kanti wena yini wenzayo phakathi komuzi oyingcwele? Uma qhamuka lento ezongcolisa umuzi oyingcwele ngithi ngifuna ubungcwele ngizokuthola ngizophuma nawe. Angeke ngiphume lapha. Nkosi yamakhosi sizokhulekela lokho. Sizokhulekela lokho namhlanje. Ziningi izinto esingayikhuluma nenyanga yezulu. Yakale lidolobho lengcwele ibangele mathupha sasekhona. La sisekhona. Nani khona. Tusilalela nende ebusuku kangaka. Umuzi wamaNazaretha
ezulwini elinye ezulwini yilo lona leli yilo lona alikelinye iwona musa inhlele lo esibekela wona thina njengamaNazaretha ngakho-ke sifuna sonke sikungene kodwa-ke awungenwa kalula ungakayishiyile izinto esikhuluma ngazo funa sisishiye emaNazaretha sithandaze okusobe sithandazela ukuthi inkosi yazo phezulu hayi ngicela leqaleni nayo lengiyeke ngicela lomona enginawo bayesaba abantu zehlisa kuNkulunkulu yotshela abantu angasetshela uNkulunkulu ngicela ukuyeke lokho ngisifele nkosi yami nkosi yamakhosi ngicela ukuyeke lokho mina ngibona ngiyaqabanisa nje nkosi yamakhosi akusavumi ngicela ukunikelela lokhu ngoba kushuthi khona ukuyithiwa yimona kakhulu nami ngiyabanikelela bonke ukuze bengahlali kimi sixabaniswa yinto yodwa amaNazaretha sixatshaniswa ukuthi siyamgabaza uShembe yodwa ayabheka khona thina esimazi ukuthi uye kodwa inkosi enkulu ephambi kwethu ithi uma ungavumi noma ungabaza uzelani pho ehleni phambi sizelani ehleni sizelani sithi inkosi yamakhosi omkhulu kodwa sibe senza izinto ezikhohlakele ngale inkosi yamakhosi phambi kwabantu masuwedwa uthi yona inkosi yamakhosi singabafarisi nami ngisho njalo angibeki ngaphandle amaNazaretha yingakho ngithi namhlanje kufanele ukuthi singathi sizokhumbula inkosi yamakhosi la kodwa sithi sizocela inkosi yamakhosi sikhumbule kule nto esiyiyo isikhumbule inkosi kule nto esiyiyo ngoba asifuni ukumnikeza uShembe peace of mind ikhuluma nesingisi ikhulumele kanjalo umoya ebuholini eyabe wokhokho babo kodwa-ke kuyihlo akungenziwa lokho njengoba samakhosi basho njalo naseyizweni hayi kodwa kuyihlo njalo kuyise wayingenzi kanje leka sitshele ukuthi nomfana besho mina nkosi yamaculo leka sitshele ukuthi nomfana mhlawumbe benzela lokho abayemakhulu bese ngavumeki ngithi hayi uNkulunkulu sabeke mina benkosi yamaculo uzoshaya umthetho wesizwe samathula nalana-ke emaNazaretha akukushaya umthetho kaShembe akakabambisa uShembe amakhosi athi amakhosi Shembe busa kanje bethi abafundisi Shembe busa kanje bethi abavangeli Shembe kwakubuswa kanje ake sibuye kuShembe benza umsebenzi wakho wasezulu ake sibuye emaNazaretha akukhuphala la sibona isizwe sesizulwini ikhuphala icelebele ngoba ibusisodwa njengoba nathi lesizathu esingaka abafuna abantu sibuse bafuna ukusibusisa hayi kodwa Nkosi hayi wangenziwa kanje uyihlo wayengenze kanje ungahlola mina ngezinto ekababa ungahlola mina ngezinto ekababa
manje wena usungathola beyinkosi ekhona esihlalweni izinto engayise mkhulu kwamkhulu wena wasangibona into zakwamkhulu ayizakwashaya wisazi into engazakwashaya wena wawubona wafika kanjani usokhohliwe ukuthi wafika kanjani sokwazi kakhulu wena kunoshaya sizocela lokho Nkosi yamakhosi sizocela lokho nje Nkosi yamakhosi ukuthi hawu olwani ulaka amaNazaretha ayingcwele olukhona phakathi kwethu siyanwephezana sezana yonke into siyahlalana kumbule ukuthi ushebe ukuthi ngiyokusebenzisa umuntu wenkosi ukusebenzisa imasaqethu ukusebenza nakho kuphozodakeni hayi ushebe yakuthanda mina noma uphapashaya wena uhlala namagama abanye abantu Nkosi amakhulu ayilungile njalo Nkosi oyibhasoba ukuthi kanti zona indaba zakwamkhulu nakusona indaba zakho zakini ukuze usindise ulungisele nawona kwalusheke kodwa noma bonesweni noma bonomndeni ukuthi sesinonkulunkulu okhulumayo phambi kwethu sefanele into ngishweleze iphele ikhishwe emabhukwini wona omndeni wami ulibele uzogada nenkosi omkhulu awuzile uzokholela inkosi omkhulu uzokholela wena nabakini uzokholela uzemhlazane ufika usuku lomhla kuphela ubonane ukuthi hawu kungaba yihlazo nechilo maNazaretha siwumhlaba wonke sesimhlophela naka bese bebayishuma abantu ababuhlangana noshaya kanti besenzani bese babayishuma abantu abahlangana noshaya kanti nje kwasela senzani siyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonisa ngiyashweleza nami ukuthatha isikhathi eside sengathi kade inkonzo inikwe mina kodwa nami kungifikela akulana le nkonzo awubha nami ngiyafikela mhlawumbe ushebe lo esingayo ukuthi ayengene kwesinye amachunu ngengiyikhulu lokho abazakudala bengazi izonikweze konke ngoba bengazi inkonzo kuphi ilapha phambili mayingathi nje hayi asiqale abafundisi kwezokwenza umsebenzi wakhe bese esisholo ukuthi makhosi sitho yaseqathini nabafundisi ukuthi bangabe singathi bithi Nkosi namhlanje kuzofakaza obani abavakele bebengeke abafundisi bethi sekumile thina ngani kusholekazi wakho ungene ngaphi wena hawu sengathi sinafunda amaNazaretha ayingcwele esehlise nje into sithobeke amaNazaretha ayingcwele angisho ukuthi ngithobekile angisho ke manje nje bakabe kuvama into standards sonke sithi nyanga yesulu namhlanje usuku lwakho nje okuhlangene amagumbi onke amaNazaretha ezothi wakhumbule nathi Nkosi sicela ukusikhumbule nje hawu ukusibuyisele nje unembeza ngoba sonke amaNazaretha singamakholwa siphele unembeza ngoba unembeza ukona unembeza oshoyo ukuthi ungakwenzi lokho njengoba sesikwenza lesa usho ukuthi unembeza basekho nithi alesikhathi nje namhlanje inyanga yezulu ukuthi nyanga nobani lapho ngokuyeza abakhathi lenkosi nyanga yezulu namhlanje usuku lwakho sizocela ukuthi ungibuyise unembeza nobani athi ngicela ukuthi kuye lo unembeza obunambeza usekhe makhopheni usekhe unembeza makhopheni thina nakhuluma ngamakhola khuluma nami ngingizwa kabi
promise semadokotela lesiyaziyo mhlawumbe abanye sebengkhona namathafe nanze sibone amathafe sebengcolisa igama labo engalokhuwa ukuthi siyamazi ukhuluma ngobekhuluma nje kanjani ingane lona hawu abafazi babantu sabaqeda ungakazi umbona kodwa ufuna ukungcolisa lokhu uShembe athe namhlanje Nkosi yamakhulu akukhumbuza ibandla lokho ukusheba shobi akuhlanga amahlanga kodwa uShembe ke wathi Nkosi awukhumbuze laba bantu abantu babalandeli bami ukuthi kuseyikho lokho okwenzeke emzini wami yabona Nkosi yamakhosi Nkosi kusekuseni Nkosi yezulu nomhlaba emakhosini aseNdlunkulu obaba abagcotshiweyo eyihlalweni zonke iNdlunkulu yangaphakathi yasezulwini osukwini ihamenti yonke yabangcwele siyabonga Nkosi yamaNazaretha ukuba usiphe ithuba elinqa izivele sesizwile webaba mkhulu sehlulwa ukulenza bathi abafundisi thambisa izwi lakho seyikhulumile inkosi yasemachumeni kakhulu bagcwele nami sengisukumela nje ukuthi leli thuba elinqazi vele enyakeni nami ngiyiphose ngoba kuthiwa kwaba khona ichibi laseBethesayida eJerusalema lapha abantu ababegula ngezifo ezihlukene njalo babehlala la ichibini balinde ukuthi lo nalo ugula okumphethe ngokulalela izwi uzophila ngokubangena ichibini igama lenkosi alibongweke maNazaretha igcwele phamela into eyodwa aziningi noma ngiyihloni noma ngiyisehluleki kodwa ngiphamela ukucabandla ngibonile inyanga yezulu namandla ayo nobunkulunkulu bayo ngabona namanje ngisabona igama lenkosi alibongwe bengizocela baba waseMbala baba uGumede awulekelele ungithathele nje mfowethu amavesi amabili lapha zakwethu noma elilodwa lapha ku50 ngithanda kakhulu le vesi ithi bonani uvele emafini uShembe kafani nami uShembe kafani nawe uShembe akayikhuluma inkohliso akasoza ayikhuluma inkohliso ngisize enkulu bonani
ezwini nami ngiyacela njengoba eseshilo inkosi yasemachunweni ukuthi awungabe ithini esithi sikhethe uShembe ngoba into eyenziwe unelungelo lokuyibhidliza kodwa into engenziwanga nguwe awunalo lokuyibhidliza ngoba uyazi yakhiwe kanjani ayibonge inkosi bantwana bakaNkulunkulu awungaciko nabugagu kodwa le ndlela ngiyibona sengathi idinga ukukhanjwa ngokubekezelwa nokuzehlisa ngezikhathi zonke ungihlale ngingazazi ukuthi ngiyini ngihlale ezwini njengoba la ekhaya sithe ngangithe mangifika khona kwathiwa kuphilwa ngezwi kulalela uShembe kuphela inkonzo yokumlalela uShembe manje iya ngokushabalala abantu basile abantu bahlakaniphile ngicela mina ke silima ihlale ngisilinyana sikaShembe ngoba into enginotisayo senginayo iminyakalo angaze ngisibone isidalwa siyenkantolo kodwa enkantolo kuya laba abantu abahlakaniphile kodwa umuntu oyisilimo oyifuzela amafinila umuntu onjanjani oyigqokela amanikiniki ngeke umbone ekhothi ngicela Nkosi ngibe naleyo nkolo enjalo ngoba ivela lisenyameni kimi akekho engilekelela akekho elizwa njengoba ngilizwa kodwa ngathi uma ngifika kuwe kalozinde kayilingananga nezamaphekula manje sithebeni njengensonyama mhlaba othantisamile ngemthetho ihlathi simdala obonakaliswa amandla akho kimi ngisoli awubhekanga izono zami awubhekanga ukuhamba kwami ukuthi kunjani kodwa wabheka wabuka umsebenzi wakho wathi mina ngumsebenzi wezandla zakho Nkosi wamaNazaretha kathi mangifika kuwena eJudiya ngonyaka wa92 ngibika usizo olungixakile awubhekanga usizi ngibheka nabantu abangihluphayo bheka nabathakathi awubhekanga yonke leyo nto kodwa wabheka into engangayazi ukuthi uyazi kanjani wathi mfundisi wami uyabona leli yasango ngaguquka ngabheka esangweni engifike ngalo wathi wena wangena ngaleli yasango wayisuthi uyababona bangakanani abantu abangenayo ngathi Nkosi ngiyababona wakusuthi inyanga yezulu wathi wena wangena kulo mngcwele wasubuya uphuma zase ziyakufumana izitha zakho wathi bengibona abathakathi bengibona abazondi bakho kodwa ubaba mkhulu wakho uBhobho ngemjingo omangele kimi ukuthi angimfunele wena ngoba nabazali bakho abantwana bakhe bamhlubuka babasa ngesabatha bafuya izinja bagaya amatshwala bathi Nazaretha selihambile ikhaya indawo kuNazaretha isihambe nalo nakanye nalo basulaka lwaJehova luyasehlela ngithi bantwana bakaNkulunkulu wawusuthi inyanga yezulu mina wathi wena umfundisi wami ngizawusebenza nawe umsebenzi wakho uyohamba umhlaba wonke utshena abantu amaNazaretha nabantwana bawo ukuthi bangahlubuki mshembe igama lenkosi malibonke awusuthi Nkosi wangibona nginenhlanhla wathi akekho umuntu onenhlanhla njengawe wathi uNkulunkulu wena uyakuthanda ithi bantwana bakaNkulunkulu lokhu kuthandwa ithandwe ezulwini noma emhlabeni ngethandeke kodwa mangithandwe ezulwini ngizibona ngiwinile ngingaziboni nangalokho ngibona uMshembe ngibona unyazo lwezulu liwuNkulunkulu ayibonge Nkosi bonani uvele emafini uzobiza bonke abantu inhliziyo yami yahlupheka amaNazaretha uma ngizwa inkosi yaseMozambiki yezwe elikude kangaka ikhuluma indaba ejulile kangaka ithi Nkosi yami kodwa londa
esintwini lo abantu inhliziyo zethu babe siyakholwa manje inhliziyo zethu imafakafaka Nkosi yezulu nomhlaba usitshengise konke eyami inhliziyo idelile ukuthi impela noma ngingambonanga umqali walendlela ungangibone wena usebuya ngawo umqali wendlela uyinkosi yesihlanu uyamangalisa phambi kwamaNazaretha izenzo zonke zakho ziyasimangalisa ukuthi kanti umuntu onjani kama lenkosi malibonke iyafisa inhliziyo nengqondo yami uma ngifunda incwadi kaMathewu ithi lona kwavela isimo sejuba sesivele eswini sathi lo sisamemeza sathi lona indodana yami yathi mzweni siyafisa Nkosi ukulizwe lakho izwi ngalizwe lomunye umuntu izwi ngoba amazwi abantu ayathusa Nkosi okusicabazileyo Ngikudladla wasempompozela nami ngiyabonga uNkulunkulu lemtholele ithuba kakhulu ngaloNkulunkulu ezweni lakithi ayengekho amaNazaretha akhandwa yiloNkulunkulu inyanga yezulu ngaphenduka nami nje ngiqhamuka la ngiqhamukela khona uNkulunkulu wami ngibona ngithanda ngaphenduka ngaye eNazaretha ngase ngicela kuloNkulunkulu esibuthene nayo inyanga yezulu ngathi baba uphenduke ezweni lakithi awekho amaNazaretha ngiyacela Nkosi ukuthi la ebekhona amaNazaretha sabatha kude kangisabatha thandana ithi ke inkosi enkulu umnikazi wezinto zonke uNkulunkulu okhona la emhlabeni nasezulwini uthi umshumayeli ngithi mina cha baba ngeke umshumayeli uthi umshumayeli ngithi mina cha owayeseduzane umshumayeli wayeseduzane nobaba wathi thula ubaba uyazi ukuthi uthini wayesethi inkosi ibusise uzowathola amaNazaretha ezweni lakini ayibonga Nkosi emveni kwalokho bantwana bakaNkulunkulu eyinto eyenziwa uNkulunkulu engangithi bonke abantu emhlabeni ezweni lakithi bazophenduka bonke ngangazi ukuthi ngeke baphenduke bonke ukuphenduka komuntu ukuthanda kaShembe ngisho ungenzekani ngehla ingilozi iqhamuke ezulwini ihlale ethi ngiyayibona ingilozi ithi kuphendukani nonke ngeke baphenduka abantu kuyoba uthando kaNkulunkulu ngase ngihamba ngiyonikela ngoba ngangithanda nami ukuthi ngikholwe nobaba wami ongizalayo ngawunikele enkosini ngathi zothi baba Nkosi yamakhosi ngicelela abantu bakithi abangasekho emhlabeni ukuthi ubayekise utshwala ngase lithi inkosi ibusise ngaphinda ngathi ngicelela obaba
babiyeke utshwala nabo bakhona wathi inkosi usebazobiyeka. Indaba yenzeka ke uShembe waye wafika kithi ezweni lakithi ekhaya emzini wakithi emzini wasePhumleni. Ngangekho ngiyobaza bengumuntu obebaza imboko. Ngiyabuya lapho ubaba uyathuthumela. Uthi mntanami ngisencisho ngafa. Ngithi baba ubulawa yini? Uthi mntanami kufika umuntu lapho osabekayo. Ubefake ijazi elimhlophe beliqhephuka ngaphambili. Efake ibuko. Efake isigqoko phezulu esimnyama. Uthi ke wathi lo muntu uthi ngambuka lo muntu ngihleli lapha esililini samadoda kodwa lo muntu wangena ngesilili samadoda wangena ngesilili samakhosikazi. Uthi uthe maqondana nensika ngijika naye maqondana nensika wayesevele eseza kimi wamaphezulu kwami wathi wena ndoda uyangazi ukuthi ngubani mina. Uthi baba kangikwazi ukuthi ngubani. Uthi mina nguShembe ngibuye ebuhleni. Ngaleso sikhathi uManazaretha uShembe inyanga yezulu yayisihlala khona lapha ebuhleni kodwa ihlala ebuhleni iphume kodwa uzwe ngeindaba ezinhle ukuthi sibonile uShembe endaweni ethile wenza ukuthi kodwa ebehleli khona lapha nje stage sakhe. uShembe inyanga yezulu ayikaze inyathele ezweni lakithi ngenyama yayo kodwa yanyathela ngomoya kodwa yabonakala inyama ibonkosi. Ngoba baba wayengaphuphi wayibhekile kwako-12 emini eqeda ukuphuza into yakhe eyayishiwe udadewethu bawinile eyodayisa ngayo emholweni wathi ashiye uJekanyana ubaba abhijelezele naye. Uma ke sekwenzeka uthi ke mntanami kusukela namhlanje awuphinde ukuphuza utshwala awuphinde ubheme ugwayi. Uthi wayesekhipha ummese ubaba wayeulinganise ngokucicana uthi wawungangokucicana. Uthi lo mmese olukhala inkinga uthi wangihlinza uthi wangidabula esiswini. uShembe uNkulunkulu eManazaretha. uShembe impela uvele ezulwini. Uthi ke wangihlinza uthi mayengihlinza kwase kuphuma uxhamu. Akaphuphi njalo uManazaretha wayengekho esibonakalisweni sokuthi wayiphupha wayibhekile nje kusemini lapha 12. Uthi wase kuphuma uxhamu uthi waphuma qedwe uxhamu wafutheka ngoba sikhona into ufuna ukuyikhipha ngaphakathi. Uthi ngoba wasukhipha lokutshwala akade eqeda ukuphuza ubaba wakhipha uthi wanuka endlini uthi ubaba ngeze uthi utshwala ngobunukayo. Uthi wayesethi uyabona mntana mawuzwa ukuthi phuza utshwala ilo xhamu usuka efuna utshwala uhlala ngaphakathi kodwa kuwe wena usuthe utshwala ukuthandi kuyakudaka uqedela imali kodwa akekho umuntu okuphakamisela ukukhambe etiphuza uxamo osukukhamisile ufuna utshwala. Wathi mntanami mawuzwa ukuthi ibheme ugwayi akekho umuntu osuke elokhunja uthi wena usuthi utshwala ugwayi usawuthandi kodwa uxamo wona usuke uyithanda intuthu kagwayi. Nenibona umuntu ethi Manazaretha ngithandaziseni ngiyathanda ukukholwa kodwa nasi isilingo. Nenibona esho njalo esho lapha kwesilayithe njalo lesilingo asibheme futhi. Uthi mntanami namhlanje ube nenhlanhla wena njoba ngifika lapha ngiqhamuka ebuhleni ayibonge Nkosi. Uthi ube nenhlanhla ayophinda ukuphuza utshwala ayophinda ukubhema ugwayi. Uthi ukhuluma lokho ke useyangithunga. Uthi usiyangithunga ke wangithunga kwaba engathi inganekwane kodwa kusiyona inganekwane ngoba inganekwane yenzeka ubaba wayibona ngamehlo. Emveni kwalokho ke
ubaba wakhuluma lokho cha ngithi baba ngisafuna ukubona mina lapho uthukwe khona ubaba ngithi ngicela ukuthi ke ngibone lapha athukwe khona ayibonakali lento la ithungwe khona kodwa inkinga la ikhona uyaqhuma ubaba uthi mntanami uyangithunuka la ngihlinzwe ngathungwa khona umuntu othe ushembe emveni kwalokho ubaba wahlala isikhathi eside ngelona iNazaretha etshela abantu kwakungena abantu kithi abayiziboni bezobona ukuthi sizwa kuthiwa afike abalandisi ubaba impela ufikile lo muntu othe ushembe wangiyekuzithola utshwala angisenabo uthando lwabo angisenalo uthando lukagwayi ngoba kuphume uxamo ubade ukufuna lezi zinto ngaphakathi kimi ngifuna isuke manje ubaba ngizomisa kanjani ebuhleni bese ngithi Bhembe omkhulu ngisacela ukuthi uhambe uyobona la ngikholwa khona ngoba ngikwenza ngathi umthetho ukuthi mase ngikholwa engathi umzali ngabuye uyobona la ngikholwa khona ingane yakhe hayi ajabule kubaba wayekuthanda jabule kakhulu ukuthi tshela amadoda amanye ukuthi hayi madoda ngizoke ngingangiboni kulezi insuku lokho kumfana ukuthi ake ngiyobona lapho ukholwa khona hayi ke sahamba ke sazafika kulo muzi oyingcwele yaphathwa inkonzo abagcotshwa njengoba yayisiphathwa abagcotshwa bese siphuma siye ngalena siyobona umuntu omuhle noma ekhuluma noma ethuli nje muhle ushembe eNazaretha sihambe siye lapho sihlabelele ke sifuna nje ukubona nje uthi masike sambona bese sibhodla inhliziyo zethu bemnandi ukuthi simbonile uNkulunkulu ngesikhathi iqhamuka inkosi enkulu yamaNazaretha ungalo zinde ayilingananga lezabasemhlabeni kwabathe bazelula kwayiziqhunzwa umthetho ohlaba simdala eminye imithetho ihlaba isamile wathi mayiqhamuka abantu beguqa bonke siguqa ubaba kaguqa kwasukuma ngenyawo zombili wathi nangu lo muntu angambona efika emzini wami ngathi mina hayibo akuyaguqa baba wathi suka wena ukuthi angeke ukukhomba umuntu ngambona efika emzini wami wayigqoke kanjena-ke ngathi ithekula ngizomkhuza ngithini abantu babuka nje kusho ukuthi lo muntu uyagula ngomqondo kanti akaguli ubaba kazange ethi ngayikhetha inkosi yamaNazaretha ngasasa wabuza ukuthi manje ndodana laba bashonaphi ebona befundisi behla nabo bebashonisa emzinyathi la kwakubhabhatiswa khona ngathi baba sebeyobhabhatiswa wathi nami sengiyahamba sengiyakhona ngiyobhabhatiswa ngesaba ukuthi ngithi baba qala kukhethwa inkosi baba ngiyamhlonipha ngathi mina kulungile Bhembe wahamba baba wakholwa waye eNazaretha ayibonga inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha ngiyabonga kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngibone efika ezweni lakithi unyazi lwezulu lwafika kwakuhle kakhulu sibona umuntu omuhle nje ongafani namuntu abantu bonke bakhona abantu abayiqolo bemhlophe Nkosi ngicela into eyodwa Nkosi yamakhosi uthi laba abantu abakho Nkosi yazi lwezulu ngicela Nkosi ubakhumbule beba amaNazaretha nansi into engicela ukwandisa amaNazaretha ezweni lakithi kuphela iziphi njengoba ngacela enkosini enkulu inyanga yezulu namhlanje ngisacela kuyo ngoba inyanga yezulu yiyo futhi lehlile esihlalweni kuseyiyona inyanga yezulu Shembe uyedwa umhlano eyedwa Nkosi usenizwile siyabonga ukufakaza okuhle nokumnandi siphiwa amakhosi nabefundisi inkosi zibabusisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-74 socela uMashumane Ndlovu weladi asihola isihlabelelo inkosi mbusisa Nkosi Musipha